kumsang ni somni pathum April ninga ania Rainbow Mizo Channel clear tu le ngai thatu zongjong te in zawa in chibai le thau ule khovel hi aral muang lo tial tiala sipai thachakna manga in nek ton na athen chome ka wangin ramte jok le military strength lama niam jok deuh ta chuan anram ven himpui tu tan tho pui tur anjong kwal vel ma ka Sweden le Finland ta chuan North Atlantic Treaty Organization Military Alliance chu zom dilin hunrai takatang to khan an dil na hi an lo thelu towa mase Sweden hi Turkey chuan firfiak polte omna hunle firfiak polte antan pui thin nia apu wangin NATO member Turkey hian tunthleng chuan Sweden in NATO anzom hi rem halati thairi lo ani heti lai hian nizan dariat arik ma deuh khan NATO member ni dilna thelu tu jingami Finland chuan NATO member somthum le pakhat na niturin document han Seinfeldta ceremony he in laklu na program hi Brussels khopuya nei ania US Secretary of State Antony Blinken chuan Finland in NATO anzom na chu lodong songin Finland Iowa Foreign Minister Pekka Haavisto chu Khovela Military Alliance Lianber NATO member ni tati nem hena turin Blinken hian lakluna programa alodong song ani Russia in Ukraine aruna wang hian ache vela ramsang sang ta chuan NATO member ni hi andu deuh furhloma mase Finland le Ukraine in NATO member ni andil na chu tunthleng hian pomsak anlani lawa Finland ro chu member ram somthum le pakhat na niturin laklu anita ani Turkey hian approval pek hi ashre leni in ashriata The Guardian in report anpek chunjom dan chuan Finland in NATO anjom theina tura NATO member ram sang ten approval anpek vak nuwa member ram jinga Turkey chuan Finland in NATO zom andilna approval hi penhunung ber anni tin an report bo hei hian Russia laka ngong anaina hleni in ashriata chuti rol chuan Ukraine chuan lompuina thu an soizui boka Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan kanthenom ram sang ta chu din mundar thong taka Russia in minda mek lain security le military lama chakjoka ke anpen thaina tur le anram veng him tura Finland in NATO anjom thaita hi kalompui tak zatani tin thu chua asiama Ukraine le athenom ram sang te Russia ram potelin khovela effective taka military lama trangrol pol chaktak mai chu NATO hi ania NATO member ni thaitura Finland in hlotlin na kong hanzo hi lompui lo thei anilawa anram veng him turin chakna tharui chaktak mai chu annei donta Russia in Ukraine minruna nasataka chiatna minthen mek lai hian Finland chu Russia laka ven him anita Ukrainian NATO member ni tuma kong kanzon mek na hian beisain sang tak kanlanaya Finland in NATO hanjom tak nuwa hian Ukraine chuan Euro Atlantic Gold chu kan nei ta hleni ati atoizong asoifia chuan President Volodymyr Zelensky hian Euro Atlantic Gold kan nei ta hleni tia asoi hi NATO member ni tura kan beina konga hian hlotlin na kan mu hun tur chu kan nei ta hleni tia asoina ani NATO member ram sang ten Finland in NATO hazom thaita chu lom om anti thule anlom puizia soin thu chua an siam hloma mase Finland in NATO anjoma wang hian lom ve haulo chu Russia hi ania Russia chuan nizan lama khan thu chua an siam zui mala Finland kapendan hi thil thalo tak ania NATO anjoma wang hian Ukraine conflict omek ang hian hei aya huam zau jok conflict sipai te innek boina le tharum thoa in norton na hi amma aya huam zau jokin thleng thai din huna min din tira ri sang tak nuaya kanom ta ni anti Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan heram hian NATO alliance sajoma wang hian Moscow chuan soidu pakhat chau kanaya chu Russia security chu tidar thona nia Finland hian ahuang lo norin Russia ram inven himna security chu minne kani atibok heti lai hian ni zan dariat nulampanga khan
Reuters News Agency hemi chung changa report an pek dan chuan Russia tan hian Finland in NATO anzom hi hilhom hani lem lawa ma se Finland runtuma malakna nei ni ro chuan Russia tana hlomber ani thung dona Finland hi NATO member hani ta ka wangin Russian and hian border in Shertonin NATO chu kanom don ta heti meklai hian NATO in khochak lampanga kanramri eastern flank Ukraine vela in dona chu nasatakin azwal chomeka Ukraine chungchanga hian resolution thutluk namu mal tak NATO chuan alasiam lawani tin han report bok NATO Secretary General Jens Stoltenberg chuan Finland chu world military top rank ka lan kai hanita mase Vladimir Putin chuan NATO expansion hi adau dala angai mo hlea NATO hian huang zawa kan member tana ramdang te kan lak belna chan hi chan thatak pakhat awma chu Russia in Ukraine arun wangani ati Putin hian Finland NATO member kan lak lu hi eng helin adau dal hlea mase voin hian Finland chu kan member lak lu ania tichuan Sweden po full flag member ni turin NATO military alliance hian lomlu ani ngei donani atibok Reuters News Agency hian an report zuidan chuan hetianga Jens Stoltenberg in thuchua asiam nuai hian Russian Defense Minister Sergei Shoigu chuan NATO in Finland an member an laklu takawang hian Russia chuan titur hanai don ta Russian force ta chuan countermeasure an la chunjom hal dona Finland ramchunga tranga Russia security nek nale Russian Federation daudalna om thai jongjong chu me mi ngal zel hani thaina turin kan sipai ta chuan ven himna khau takin Finland border hian kan kalpui tran donani ati hetilai hian NATO chief Jens Stoltenberg chuan Kremlin laka hian NATO hian asan pa chet kan tumlem lawa tun thleng hian Kremlin nen hian direct conflict kan la nei lawa mase Finland ramchung in chikhat po Russia hian adai luta dan lawanga akrosani chuan chu Russia in athilti sual nung berle Moscow tana chiatna rap thak tak khentir tu ani donani ati NATO member Finland laklu ani takawang hian international politics chu angai nom zonga thlir chuan angai nom phal hlea US Secretary of State Antony Blinken chuan thuchua siamzui ve ngalin Russian President Vladimir Putin hian Finland in NATO anzom chungchanga hian thilthleng pakhat ve maya angai the ni chuan Mr. Putin an hena hian kalom zia soiturin kain peiranga mase chu thu lom thu soina chu soitum maila ka soi thai talawa achan chu Russian President Vladimir Putin hian Finland hi anram chunga claim atum meka chu athil claim tum chu tilo chamin NATO member laklu ani takawangin Russian President Vladimir Putin chuan anram do dal zonga ramzau na thoka NATO chu apu meka mase hi international challenge ania global countries khovel pumpuya ramthrang ta hian Russia lakatrangin chawna lian tak mai kandong ta mase chu chawna chu me mi ani theina turle loven him lok ani theina turin NATO chuan ke apen mai chawa Russian Federation ne na indona hi thang duilang chuan international rule of law bo chiat na te humanitarian law bo chiat na te wang hian NATO ache chua kher ngai lo hian ram pakhat point Russia laka hian na taka chet hi an train arinom lawani ati hei hi US le Russia in kar borok thalo tak asoi chuana ani ome ni zan reilam pangthleng khan live update om deuh renga NATO member ram thrang ten thu chua an siam tele Kremlin in chanlet na anti chua ta chu om deuh renga Kremlin spokesperson Dmitry Peskov chuan thu chua siam kan hu nung bera chuan NATO expansion hi Russia national interest lian tak ania Russian security nek buainale mi dip dal zonga mi huang vadaina encroachment ania Moscow chuan NATO military te Finland ramchunga deployment han kalpui dan zongjong le sipaile ral thuam anthon lu dan te hi uluk takin kan endikin kan viljui donani ati
world leader sang ten Finland in NATO hazom chungchanga thu chua an siam hi latam viau ma sala Kremlin in an chan let nain azui deuh zela chuwang chuan ngai le ngaya anin keu ani deuh bara tuntrumatan chuan helam hi chu hankalsan report teang Russia le Ukraine in donakal meka Russia chuan avoi khatna tan war crime chungchanga Ukrainian Armed Force telaka trial an nei tranta Russia chu ama kan soitong khan International Criminal Court chuan thiamlo chantirin Russian President Vladimir Putin chu mannatur order achua anikha khaminua khan Russia chuan anram chunga danbo chetna war crime chungchanga in kai noina le in thunjom na nei nia an hret jongjong ta chu zirchiang in Ukrainian Armed Force mimalaka war crime chungchanga thiamlo chantir tumin malakna anei tranta ahmasaberatan Ukraine Naval Infantry mi Anton Cheredik chu Russia chimlampang rambung thena khopui pakhat Rostov-on-Don thunaina le lalna achan theina turin sipai thachakna amanga he warfare method thi international rule of law noya chuan khaplat ania nikuma Mariupol khopui chunga civilian tam tak tha anina khan mopurtu ni tin an pubok hemi chungchang hi nizan khan Russian Court Press Service thu chua an siam dan chuan Ukrainian Armed Force member Anton Cheretnik hi nikuma Mariupol khopui Russian sipai ten anlak nuwa khan man ania Cheretnika lawyer Vladimir Bakulov chuan Cheretnik hian thil atiswalawa Russian sipai tam tak ten Mariupol khopui chunga Azovstal steel plana anholbe ani wangin harsatna tam tak atok zokani atia he thu boi chungchanga hian Moscow court hian thutluk na diktak le Justin Rowan relna on lambik nei lowa thutluk na siam sak turin angen saka heibaka hian Justin hian he thil thleng chungchanga hian amanen hian Justin meeting naya soihona hun mang turin angen sakbok ane Russian media TASS news agency report an pek dan chuan Russian prosecutor ta chuan Cheretnik hi khungthran mek ania nikuma Mariupol khopui chunga thil thlenga khan thil duam lo tak mai athlen tira chu Mariupol khopui chunga cheng Russia thlop tu mi panhi ta chu a hreng beta ring taka Ukrainian tia auturin order apea heng ami khungthran panhi ta hi an au vevea mase pakhat jok chuan tongkam diklo punctuation diklo amana wangin akap lumtani tin hanpu ani Russia in war crime chungchanga Ukraine sipai tele Ukraine sarkar laka ahmalak voi khatna ania Russian city Rostov-on-Don Southern District Military Court ta athu boi chungchanga hian thutluk na siam turin ngai tuanon le ani don ani hetianga thu boi chungchang le international politics in lumlet vel hakal mek lai hian Ukrainian city Kramatorsk khopuya chenarap thak tak mai athenga nizandar ko vela The Guardian in report an pek dan chuan Eastern Ukraine Donetsk region le ache vela te Kramatorsk khopui chunga te tuilian na satak mai hantura hetianga tuilian rap thak tak mai han to thut na chan hi Russian sipai ten Kramatorsk khopui kiang loko om tui khua lian tak mai chu tui khua aliam lo na turatana tui tlem te te a an chuana thin kongka chu an bom chiata wangin tui hi voile khata ain sa ta thut maya Kramatorsk khopui chunga kotler zau tak chu tui puin a chimta in zanhile somruk lai mai a chimpila Kramatorsk khopui chunga kotler street line somthum lai mai chu a chimpil vek ane khopui chung kotler mun trang tranga te tuilian dan na hi concrete in siam ania mase hei hian adang zori meulowa hei wang hian he tui khua an siam na luipui atanga tui an lak na channel chu tite in mun danga luan san tir ani meka tuilian hian mi hring lak anayam ti le mieng zat nge hachim pilti te hriat mai thei ani rilo ani The Guardian hian live update an nei chunjom zeldan chuan Ukraine Defense Force ta chuan Iran kuchuak shahed drone tam tak an kap thani ti an reporta Ukraine South Military Command Point thu chua siamin Odessa region chunga Russian sipai tan drone tam tak an ron tirlu wangin
kang mai na satak achuaka heng drone te hian Odessa khopui chunga sumdona mun le dorlian tak tak te chu targeta anron neya drone manga Russian sipai ten hanron beina wang hian dorlian le sumdona mun lian tak taka te kang mai na satakin achuaka Russian sipai ten drone anron tirlu zong hi avain som le pasari lai mai ania mase Ukrainian Defense Force te chuan drone som pasari jinga som le pali ta chu anron thlo chho tirna mun lama kirle thei to lo turin som pali lai mai an kap tha ani heti lai hian Donetsk region chunga Russian sipai ten anop chin huam chunga mi Petrovsky district khopui chu Ukrainian Armed Force ten bom manga anron bei chiam awangin chiat na athenga Ukraine sipai te hian sikul targeta anron naya he school hi Ukrainian Armed Force te chuan an bom darvek ani tin apuang zar ve thung kan chan chun thar masazoka report kan ron pek to jinga khan Russia ramchung Russian President Vladimir Putin a Sailan na khua St Petersburg kefa bom puak chungchang kha kan la herengin harinoma khata khan mei chapakhat Russia in Ukraine arun dulawa protest anei na po trumni trumthum lai mai local ve to thin chu mo phur to puin man ani kha tichuan bitum berkha Russia in Ukraine arun mek na pom tu le thlop tu blogger Tatarsky ania bom pu nu loka khan a target ber Tatarsky hi athingala tichuan hliam dinmun thalo tak tak mai anamani ti kanron report to a khangjinga khan mitam takin nunna anchan bel to a TASS News Agency report an pek dan chuan St Petersburg kefa bompu ka wanga nunna chan chu an pung chhozela kha bompu ka wanga nunna chanom to zongjong hian somli antling to ni tin an report ani heti lai hian Ukraine ramchunga indona kalmeka Bakhmut khopui le ache vela indona chu lian tham takin kalpui halani mek zela The New Voice of Ukrainian report an pek dan chuan Russia chuan media franga Bakhmut khopui chu an control an huaya anda toni tia an pun lain Russian invasion force ta hian Bakhmut khopui chunga Ukrainian border guard ten defensive line an siam chu thria neklang tumin nasatakin minron nora mase heng minor nakara hian Russian advance force ta chu chaldingin kannor kirle tani tin an report ani Kovel media lian sang te point Bakhmut khopui hi atlu chatran mekani tin han reporta Russian Wagner mercenaries ho te hian manson jalni in hriata mase heti rol hian Bakhmut khopui pumpui control tuma an beina zongjong ai ro chuan azawai hlotlin na ro tun thleng chuan hanlam muthai ri lo ni in halang boka mase Russian sipai te hian mason na an nei mek zalwangin Bakhmut khopui hi fallen city ti te point Kovel media lian te chuan an puang zarmeka Russian sipai te kuta atlu chemek ni in halanga mase Ukrainian defender te chuan thu chua an siam danin Ukrainian Armed Force te chuan Kovela thil danglam le lotlin ro pui tak mai chu an siam le ta Russian occupation force te chuan Bakhmut khopui lak tuma advance force an ron tirlu te chu tun thleng hian dan chale antana chiatna lian tham tak tak mai thlen tirin Ukraine sipai te hian khopui chung atangin nor chok thailo ma sela advance sa anlo lu na khopui chung mun sang ai ro annor kirani tin an report ve thung ane Russia chuan Ukrainian defense line thiata Bakhmut khopui pumpui han control na hnuaya anda theina tan infantry brigade thar ronda antumpo Ukraine sipai te chuan dang chatin heng anral thuam tam tak te hi ti chiat sak an ni tin an report bok mase he tiang ani chung hian Ukraine sipai ta din mun hi a thavak lo nin a hriata State Border Guard Service of Ukraine ten thu chua an siam dan chuan in dona le in beina chu ala thleng chun zom zela artillery manga minron kana le bom tam tak anron kalu thin ta chu tun thleng hian hala top lawa chung bom sur noya chuan Ukrainian Armed Force ta chuan thai topin kan defense line chu ven him kan la tum chun zom zelani antia mase kan melma ten bom tam tak anron kalu wangle artillery tranga rocket tam tak anron kalu wangin civilian infrastructure tam tak ti chiat ania
hei ba ka hian heng infrastructure bul hnaya om civil mi ta chen na building ta chu ti chiat chhun zom mek zel ani tin han report bok indona chanchin tharlam chu kan du tok photanga former US President Donald Trump indictment chungchanga thu tharom tlema zong han update lokila athawme tuntruma kan video hi nizan zan lai hapel nuwa kan buat sai ania former US President Donald Trump chu Manhattan District Court in thu boy siam saka he thu boy chungchanga thiam lo chantir tuma Manhattan District Court jury ten vote thaka indictment hi kaltlang pui tura thutluk na an siam nuwa nimin tholeni kha New York Supreme Court Judge John Merchant ma inlan tura kauna Sopiana Pek ania tichuan nizana khan US former President Donald Trump chuan New York courtroom ma inlan turin New York Supreme Court building chunga alutranta ane tuntruma hian han thirbing dau kan du chu former US President Donald Trump thu boy ngai tu tur judge hi tungani ti hi ania ama sabara chuan acting New York Supreme Court Judge John Merchant hi Donald Trump laka hian mi kholem lo takani ti hi kan han soima sadua hepa hian Donald Trump nena inkung kaina nget tak nei le Donald Trump tranpui rang thrin tu Alan Weisselberg chu Trump Organization tax fraud trial chungchanga thiam lo chantirin tan ina alo khung to ane heba ka hian Judge John Merchant hian Donald Trump advisor jingami Steve Bannon chu criminal fraud case alo siam sakto bok ane he Judge John Merchant hi Democrat Party ten rorel na anchan nuwa hian din mun sangzoka lan chho zelania adin mun diktak le ani na diktak jok chu session judge ania ma se Democrat Party ten rorel na anchan nuwa acting New York Supreme Court Judge nilailok tura ruat ania New York Supreme Court Judge na hi tun thleng hian anla thotir chhun jomta ani Trump hian he judge ma hian thiam changemo thiam lo changemo poni sela US President loni to zongjong jinga criminal case or masaber ani phata NYPD New York Police Department tachu muntina mutur anoma New York khopui chunga hian ven himna khau takin han kalpuya hei hi achan chu Donald Trump hi mi an ka hupna turin sumtam takpea an puna thiam lo chantir tumin courtroom hearing han nei ni tur hani wangin mi puiten boina lian tak an chok chua kang ti an hlau ane New York khopuya Donald Trump ta Trump Tower ropui tak mai po a chevela ven himna khau takin kalpui hani bok ane Republican Marjorie Taylor Greene chuan he court rorel na diglo le thunai na diklo taka mansual na ania mi puiten kodlaya protest nei turin kasom chawni atia hemi nuloka hian kot khlera mi puitam tak anpung khoma hengjinga hian Republican House of Representatives Marjorie Taylor Greene hi mi puita jinga mu ani zui venghal bok ane CNN in report anpek dan chuan Marjorie Taylor Greene hi Georgia State atanga Republican House of Representatives ni tura thantlin ania mase New York khopuya hian alom sareng to niin hriata achan chu mi puite protest nei tura akau hnuloka minute somvel haraltia mi puita jinga muzui ngal ani tin han report bok Republican Party mi tam tak kotlaya anpung khom boka New York Court hian he thu boya hian aphu to kanga thiam lo chantira khremna pengei turin an phut ve thung ani hetianga party pahni thlop tu mi puite kot thera an pun khoma wang hian New York Police Department chuan police tam tak kot thera an duty tira indai dan na tam tak siam ani boka heng party pahni Democrat thlop tu le Republican thlop tu ta hi inkalpoa khopui chunga boina lian tak an siam lo na turin ankara hian dai dan na tam tak siam ania NYPD te hanin tlarput mai bok ani heti lai hian CNN in nizan dar somle achan vevela live update an nei dan chuan former US President Donald Trump hian thu boi pakhat chau amma chondon lawa Manhattan District Attorney Alvin Bragg le jury ten thu boi han siam sakhi an thu boi soi ho masak ber tur trial an nei khuna an soilan masak ber tur ania
hei ba ka hian thu buai dang classified document kola an pu na chu soizui hani dona hei ba ka hian president in than nu loka kumsang ni som ni January ni ruka Capitol Hill buai na chuaka khan Trump hi in nam noya pu ani wangin khami chungchanga athu buai kha tuntruma hian ama chontel atul don boka hai mai ba ka hian Georgia state ta in than na chungchang le dan bo chia Trump an pu chungchanga thu buai dang hi process mek alani boka wangin tun hnai maya chuan athu buai hi chin felvek thai ani don lawa chu wang chuan hun rai jok adu mai thai ni tin CNN chuan han reporta Masha Donald Trump thopui le au kilta chuan thu buai tam tak ma chon don ma sela akianga ama thop tur hian kanding zel dona heng dota in puna zongjong laka hian afili mani ti kumsang ni somni pali US presidential election lowam tura hian aron lang chok donani antibok chanchin kanbut sailai hian borok a hot chho letoa Fox News in report unpack dan chuan New York courthouse le a chevela hian Trump tran tu te athop tu te le ama dodal tu te mipui tam tak an pung khoma flag chi sang in anglo le banner chi sang thuziak in person tak tak te mu tur atam hlea voile khata borok aron al chok loi maya mai che pakhat hian make America great again ti lukhum ron khumin Donald Trump athopani ti New York Court City House bulloka hian aron lantira hemi nuloka hian Donald Trump dodal tu Democrat thop tu ta chuan Trump lies all the time eng tiklai point Trump hian dota soyani ti banner chu lian tak mai anon tar ve thunga ti chuan heng mi pui an tran lam hinang lo tak tak mai ta hi in ton chilin New York Courthouse bulloka hian mi pui te in phek sualna atheng ta thut mai ani Fox News chuan report unpack chun jom danin hetianga New York khopui kot thervela mi pui tam tak ten buaina siam thai mai din muna an din lai le mi pui te thinarap thak tak khentir tu ni thai mai tura Donald Trump thu buain siam sak tam tak zinga pakhata po hian New York Court hian thutluk na an siam ngam ri lo mai thaya chu wang chuan Trump thu buai chungchang ngai to hun tur hi son hlat ani lo poin soi ho na hun trial hi an man zon nuwa trial dang nei le hun tur siamin kota ain lan le hun tur hi son hlat ani an rin thu an puang jar bok ani Donald Trump chuan courthouse satang hian mi pui ta hna media kaltlanga thu cha soi angiat boka hei hi anti hlotlin sakdon nge don lo ti hi hriat alani lawa US a khon mi tu po ni sela dikna chanvo han nei thawa chung an dikna chanvo jinga chuan Donald Trump thil phu thi ti hlotlin sak ani malo chuan courtroom a hian hearing han nei thailo mai thayani tin han report bok chanchin kan buat sailaya Fox News in update an nei tharbera chuan Justice John Merchant courtroom a former President Donald Trump hi US local time a chonudar ni le minute som panga vela ain landona ti chuan courtroom a hian minute som panga tanga minute som thumvel hun man ani dona ni ti an puang jara hei ba ka hian Donald Trump chuan thu chua asiama heile district attorney Brock hian dan lawa thu buai min siam saka min puna point jong ta chu ali kauta khongai thak taka thiam lo chantir tuma diklo taka min puna information jong te po aput chuakani ati Trump hian asoijal na chuan hemiom zia chu attorney Alvin Bragg hi arang thayang bera ama hi indik atul mala hethil bol lo tak hi tunmaya hian then fai hani dona wangin zawm taka thil ati hun beratan Manhattan District Attorney Alvin Bragg hian ama le ama hi thiam lo ain chantir turani ati engponi sela tuntruma hian Donald Trump laka thubuai han siam jongjong a hian thutluk na engma siam ani melawa chu wangin tuntrumatan chuan kan chanchin thar du tok phot maila kan video lo thlir tu kan channel la subscribe lo jong te khan min lo subscribe sak thau turin khongain kan ngen chawa ti chuan loinen kol thraula Rainbow Mizo channel a hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thau don nia